Pa dobro, moram reći realno, iskreno, tako kot mislim da vedno govorim, da smo spadli od boljše ekipe. Stavno tu ni filozofiranja, ampak da smo bili blizu, da su nam se neki nogometni momenti nisu poklopili te tekmi, sigurno ne. U 47. minuti zadnja minuta prvega polčasa 11 metrovka, rdeći karton, rumeni karton, a je bio, ni bio. Imali smo neke svoje situacije u prvom polčasu i ja sam prepričan da smo dostojno prezentirali i ponavljam se skroz i NK Domžale i mladinski nogomet u Sloveniji, jer dejansko fanti su pustili srce i dušu na igrišću. Vidjelo se da imamo res kvalitetnih igralca, da smo na njih treba obratiti veliku pozornost. Na takvim tekmama najbolje vidiš i mislim da su fanti odigrali na maksimum. Moramo znati da smo igrali drugi polčas s igralcem manje protiv takve ekipi, dobar deo drugega polčasa, tako da svaka čast fantima. Ni nam se, še enkrat ponavljam, ni nam se poklopio nogometni moment, da se neka odbita žoga odbije nam, da zaključimo polčas sa 1:0, kar bi veliko pomenilo i nama. Mislim da bi tu oni ušli bolj nervozno u drugi polčas. Tako da, evo, skratka, mislim da smo odigrali jednu dostojnu tekmu, dobru tekmu, kvalitetnu tekmu na takvom nivoju i da smo, še enkrat ponavljam, prezentirali i NK Domžale i mladinski i slovenski nogomet.